Невбетеки адам Кырым-татар халкынан статусы акканда канун кабул этилмеси ve Украина анаясасына Кырым-татар мухтарияты тешкил этилмеси үчүн деңишмелер кирсетилмеси. Буну аты референде голос фракциясындан депутат Рустем Умеров тамыр халклар акканда канун кабул этилген сон айтты. Июльнын 1-нде 325 халкы депутаты бу канун кабул этилмесине өз рейлерин берди. Умеровдун сөздөрүнө көрө, бу канун тамыр халклар менен баглы эсас терминологияны белгилей. Назирликлер ise Кырым-татар халкынын кимлиги сакланмасы, тил ve медениет инкишаф этмеси үчүн лейхаларны иштеп чыгарып амелге кечирмели. Рустем Умеров Кырым-татар халкына бу басамакта фаал болмага чагырды. Biz 3 kanun tüzüldüğünde tamır halklara Kırım-Tatar statüsler kanunu burada anayasa değişmesi. Aytkanım ki birincisinde biz tek terminologiya olarak geçirik. İkincisi 3 tamır halkların belli ettiğimiz. İkinci kanunda biz aslında öz milli enstitülerimizin de açıklayıp nasıl bir seçim olayı hem de enstitüler aslında nasıl rey kazanı, nasıl çalışır. Çünkü 3 tamırlı halklar arasında tek bizim halkımız çoğunluk bir enstitüleri var. Milli seçimleri var. Yani onların hem de daha çok detaylı anlatmak için ayrı bir kanun kabul edilmesi doğru edi. Yani tamırlı halklar bazı olarak ikinci hem de nasıl Kırım-Tatar halkı nasıl çalışır, nasıl seçimler yapar, ne hakları, hükümlülükleri var ve tekliflerimizi sunacak edik. Ondan sonra hem de 3. seviyede onu anayasa tarafından geçirecek edik. Bu kanun Kırım-Tatar halkı Yarımadanın balları ve temeli olganını tazdıkladı. 93 yaşında olgan Milli Hareket veteranı Lütfi Bekirov Kozaydın videosunu öz Facebook sayfasında derç etip, kanun kabul etilmesine hissesini koşkanlarga minnedarlık bildirdi. Bizim halkımızın öz vatanını bağları olgan tanımak Cuma gününe geldi. Allah'a çok şükür. Eğer bir yapılgan işte bir hayır vardır diyenler. Bu da Allah'tan bir hayırdır bizge cemaat. Ukrayna'da, bütün dünyada bizim halkımızda Kırım-Tatar, Karayim, Kırımçaklar, bunlar hepsi üçü de bu toprakın bağları, bu toprakın temeli, bu toprakın ağası, bu toprakın kardeşi. Bugün çıkan zakon, ben sizin cümlenizle hayırlayın bu günden. Hepiniz bugünden başlayıp bu toprakın bağlarsınız. Hiçbir ne Grek ne bir millet değil, sizlersiniz. Bizlerimiz. Ana bunu kabul edin. Sağ olsun bizim meclisimiz. Bütün gayretini, bütün sağlığını koygan arkadaşlarımız. 30.000 ruble para cezası. Sudaknın işgalciler mahkemesi Ayder Ablekimовны çakmaganlık davası boyunca kabahatlı olarak tanıdı. FSB versiyasına göre Ablekimov Sankeders'in İdil sıralarına koşulgan nasıldır Umidjon Dadajanov ile da 2013 senesi içtimayaklarda mektupleşkeni hakkında Rusiya hukuk korucu organlarına haber etmegen. Advokat Safiya Shabanovanın sözlerine göre kabahatlayıcı tarafı Ablekimov'dan kabahatı olganı içte izbatlap olamadı. Buna beraber işgalciler mahkemesi de Dadajanov bu gerçek insan mı yok mu, o ne yerde bulunganını şimdi sağ mı yok mu içte belgilemegen. Стольких несоответствий фактов суд все равно взял за основу приговора обвинительное заключение прокурора и фактически полностью скопировал это обвинительное заключение в своем приговоре. Непонятно, зачем нужно было в течение года затрачивать столько средств федерального бюджета, создавать видимость рассмотрения процессов и с наличием такого огромного количества нарушений не только органам предварительного следствия, но и самим судом, о которых мы говорили раньше, они выносят обвинительный приговор моему подзащитному. Единственное, конечно, прокурор просил более суровое наказание, 50 тысяч рублей. Суд смягчил наказание и вынес сегодня Айдеру Аблекимову 30 тысяч рублей штрафа.
Имайжы тарафы укомнен разы дегил Русия махкеме системасына умутлері олмаса да бұл қарарына шикайет етежеміз деділер. Джезаланхан Аблякимов та қабаатнен асла разы дегил. Ел девамында махкемелерге келіп қол тұтқан жемаатқа минедарлық білдірді. В сегодняшнем судебном заседании суд вынес мне решение 30 тысяч штраф, с чем я не согласен. Хотел поблагодарить джемаат за поддержку, за небезразличность. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Бұл даба бойынша işgalciler кечкен сене августның 31-інде Айдыр Аблякимовнен берабер сейітлер ішке ве судақта яшыған Энвер Топчы Айдыр Кадыров ве Ридван Умеровны тұтып, işgalciler махкемесі Умеров ве Кадыровқа 30 000 рубле, Топчыге есе 40 000 рубле пара жазасына белгіледі. Рустақ қатын мәліметіне көре Санкт-Петербург Ирак территориясында женклешкен кіші Қырым татарларына яқын шарқ мемлекетлеріне женкке чағырған. Когда-то лет, я не знаю, 8 или 10 лет назад, или 12, было письмо. Откуда, тоже непонятно, об этом не говорится. Мол, привет, как дела? Привет, приезжай сюда. А ты где? А вот там-то, там-то. Даже толком не было сказано. Да нет, ты чё, не гони. Приезжай сюда обратно, будем здесь. Да, ну все, давай, ладно, пока. То есть вот подобная переписка была лет, я не знаю, может 8-10 лет назад. То есть непонятно откуда, от кого, что, к чему. Вот за это происходит суд. В Крыму за последние, да, вот 6-7 лет, как мы живем при России, со всех сторон просто-напросто ущемляются права крымских татар. И пытаются это облегчить, такой, знаете, типа это вот экстремизм, терроризм. Но здесь никогда его не было и не будет. Это только лишь придумано и сами как бы Следственный комитет что придумывает, чтобы заработать свои звездочки, чины и зарплаты, конечно. Мы никогда не останемся в стороне, народ всегда будет поддерживать и будет выходить против. Как бы будем надеяться, что когда-то поменяется в лучшую сторону. Қырымда автосоны Бурчақнен күчлі сағана қолажағы тақмен етілі. Ишгалжелерінің февхуледай назерлігінде июльнің 3-ден 5-не қадар невбетеки фуртуна телекесіні илан еттілер. Ел саниеді 25 метрге қадар есежегі күчлі яғмурлар ве фуртуна олажағы бекленілі. Яңа су басуы, энергетика объектлерде қазалар, нақлият өзішіні тоқтата білі. Реклама тақталары, қазайы иншаатлар, тереклер янында бұлын мамаға рижа етілі. Қараве азақ денізлер акваториялерінде ве кереч бұғазында да табиат афеті олмасы бекленілі. Украина шарқында соңғы бір қач ай девамында ең көчлі ұжымлар. Широкина жеварында Украина аскері яраланды. Анда ишгалжелер 82 ве 100 грамм калибрлы майынлар атқан. Аскеріні ағыралда хастаханеге еткізділер. Июль айы ЖБД артиллерия тіртібатлары ве ағыр майынларының ұжымылы башланды. Ишгалжелер Украина арбелері позициялары вемескен кварталларына топларының ұжым еткен. Бұнен берабер Луганск вилетінде кенеде Арлан 10 рус пилотсыз учыжы алетінің учышы қайды тілген. Оғыз штабының малюматна көре інсан ғайыплары йоқ. В напрямку населеного пункту Авдіївка окупанти здійснили 8 обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120 та 82 калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Біля Золотого 4 ворог застосував безпілотний літальний апарат для скидання пострілів ВОГ-17. Також окупанти здійснили обстріл об'єктів цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120 та 82 калібрів. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Рус ишгалжелері ise Донецк пе Луганскның запт етілген районларында өз диверсантлары үшін талимлер кечіре. Бұны істихбаратның баш идаресінде білдірелер. Протягом цього тижня спостерігається активізація противником підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів. На передових позиціях окупантів збільшилась присутність особового складу розвідувальних та саперних підрозділів. Зросла кількість випадків проведення рекогносцировки місцевості російськими кадровими офіцерами Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Ишгал етілген Қырымда коронавирус хасталарының сайысы партмақта. Тек кечкен күн девамында ярмадада 427 инсанда COVID-19
COVID-19 хасталығы белгіленген. Бұда ишгалчылар акимиетінің шубелі сапланмасына көре. Да 10 инсан хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Ишгал етілген ақиярда 5 күнден берлі хасталарының сайысы тек артмасы қайд етілмекте. Анда июльнің 31-не қадар төгереклер ве баллар секциялары чалышмайжақ. Артек лагерінде есе Қарадеңіз флотының химияви қорчала бойынша ишгалчылар группалар юлланылған. Кечкен автолагерде чин вирусы тест тарқалмасы қайд етілген. 70-тен зияде хаста таздықланды. Хасталарының чоқысы Русияның Тыва Жумхуриетінден келген балалар ве Артек хадимлері. Украинаның қыта қысмында онлайн ковид сертификатлары ішке түшірілді. Бұл сертификатлар Авропа бірлігіне саяхатлар етмеге рұқсет бережек. Шымды весиқалар тест режимінде ішлетілі. Олар украин ве инглиз тілінде. Сертификатқа ковидке қарышы вакцинация япылғаны, хасталық кечірілгені, яда коронавирусны белі ете білген менфи тест аққында малюмат көрсетілежек. Бұл весиқаны алмақ үшін ашламаның толы курсларына кечіп, Дия адлы иләвені yüklемек керектір. Бұндан сон жеп телефонда сертификатынан электрон шеклі пейда олажақ. Керек олса оны бастырмақта мүмкін. Сағлық назірлігі Украинаның сербес территориясында ишгал етілген Қырымдан келгенлерде ашламадан кече біле деп қатырлата. Дия иләвесі ярдымынен ашлама яптырмақ үшін невбетке тұрмақ мүмкін. Херсон шерінде уч хастаханеде бұнен бері генетическ, Чангар, Каланчактаги амбулаторияларда да вакцинациядан кечмек мүмкін. Ашланма бедава инсанын янында паспорт ве идентификация коды олмақ керек. Авропа бірлігінде мектеп тәтелерінің ilk күні яз саяхатчылары Брюсселева лиманында невбетке тұрып сыраларға тізіле. Июльнің бірінде блокта вакцина аққанда сертификат ішле башлады. Бұл сертификат Авропа бірлігі ішінде саяхатларына сәделештірмек үшін япылған. Сертификат кәғыт яда электрон шекленде ола біле. Оңа ковидке қарышы вакцинация яптырылғаныны, хасталық кечірілгеніні яда коронавирусны белі ете білген менфи тест аққында малюмат көрсетіле. Фақат экспертлер бұл системада яқшы чалышмағанны қайд ете. Брюкселева лиманында шымды сертификаттаки QR-кодны оқып алмақ етерлі олмағанын айталар. Меселе шында ки Авропа бірлігінде сыңырлануларнен олған умуми базада япылмаған, яне ава лиманның ішчілері елжі баражақ ерінің талапларына уйғын олып олмағанны аңламақ үшін аля тешкіровны кечірмек керек. Электрон сертификат Авропа бірлігіне кірген девлетлерде бедава берілі. Июльнің бірінден башла бұтын мемлекетлер бұл сертификатқа ұйғынлашмақ керек олажақ 6 апталық мұддет башлай. Сертификат Авропа бірлігінің бұтын девлетлерінде мақбул олып милли ве инглиз тілінде берілі. Бұндан ғайры сертификатлар Шенген зонасындан тыш олған Исландия, Лихтенштейн, Норвегия ве Исвечреге тарқала.